माने की बयक अन्नाने ज़माने अन्नाने एमीहुन फ़खल अवा उस्सल नमादु एमीहुन गस्तुगा नादु नगहलामीहु माने की नमादु नुकुरामीहु वत्तबाउ शहवा दुनियावी शहवात तक दुनियावी ऐदुन तक मादियत एमीहु हेल्लिकें दाने वत्तम फसौफ यल्क़ौन गय्या एमीहुन गय्ये की उन वाद नरकागे वादी एमीहुन बद्दो कुराने मी नमादु अगुणमें मी कमुगे मायकं अगुणमें गेनी अल्लाह सुब्हान व तआला कीरद कुरआनुगा एतें आयतेग्गा नमादा विदिगम अगुणमें गेनी नमादा अमरु कुरवाफावे एकी वेगन मिन इस्लाम दीनुगा एम्मे फुरतम फरदु कुरमुन अलुकम मी अलुकम फरदु वेगन मियई मी उम्मतुगा नबिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कमुगा खलीफाना कुरिमति वडागन्नबि एम्मे हितामवरि खंतत्त इंगेने अगुणमें कोम्मे मीहको सागुणमेन्ना मी दुनियावी हयातुगा अगुणमें मीहुन हेदुमट्टका तिकुदिंगे मम्मेया बप्पा नोत अबिमीहा एखलेफा बोडुबेबे खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बोडुबेबे अबू तालिफान अवहरुमा गुड़िगें एखलेफान कुरिमति वडागन्ने वादे एखलेफान इस्लाम दीन दवत देवमट्टक एखलेफान एही तरिवान बय कोदुमट्टक एखलेफान कुरेव्वी ताइफुगे दतुर ताइफकी ए मक्कागे कारिगोन देवन सिटी ए सिटी एखलेफ गागण 10 किलोमीटर दुर्गवा ताइफ एखलेफान वडागत एरु ताइफुगे तिबी बनी सकीफ अन्हागे आइला है तिम बेम वेरिकम गोतिबी एगे तेरें एकमको एंगे वडागन्नमा तिकुदिन सीरतु गावस एंगे ने कीतमा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ वडागन नबी मा ए ताइफुगे एरु तिबी मीहुं एमिहुन्नकी एहा बोड दीनु कंततक नेगे अदि कीत रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिबी एमिहुं दीना एहा देखो एगे तेने एककु बुने खलीफा नबी कम फणुवावे तिमन्नमें गेफुलुगो ओरकुलो विदालानमे अदि एककु खलीफान बाकी बाकी अनेक अनेब्बे वद्दको दन्नवी एखलेफान दन्नवी तिमन खलीफान मी आई नबी कम फणुवाफि कम वाणको तिमन्नमें दूहा को तिमन्नमें नुस खानमे मिफद इबारात फों एम्मीहुं मिकुरिकमा कीतमा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिहुं कारे देवड़ा गति एवाह के मी कारे दक्कन नम से मिहुं कंकुला गोतकी को बातो कीत रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाशि को खलीफान को वडागन खलीफान ही दतरुग बावरिया मैसरा वो खलीफान के गुणवाने की खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की नौकर मैसरा को गा एम्मीहुन्ना फिजिकली अनिया कोरे तन मोयन्ना कुडकुदिन नेरे हिला इंतला कीतमा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबिया के वादी में बिस कदर बगीचा हमें देवेंदे हिंदू कीत रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलुन्ना तंतन फड़ागेंगो जख्म वेगे वाके इंजरी वेगे एखलेफान फैम पुले और वगतो फरबदागे दे मलाइकतु वडागें दन्नवनी अल्लाह रसूला एतनु गवा ताइफा दे अखबशैन कियन दे फरबद दन्नवी खलीफान इज़्न देवाशे ए दे फरबद ताइफुगे ति मीहुं हलाकु रव्वा हेंदो कीके तो कीत रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस वो कुरव्वी एमीहुन नुविस्ननिये एमीहुगे बुरकशिं अल्लाह अलुकं कुरान बयकु उफमो ए खलीफा एद वडागति हेम वेगे अगुण मन्ना मिकांगेनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला खलीफान फनुव्वी आलम तक रहमतक वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन तिमंग इलाहो आलम तक रहमतकमगा मेनुवी एक नुफुनवमे एम कीतमा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एखलेफान एरेगा आराम कुरुम अडुकफानिको एखलेफा ताइफुगे मीहुं एरु ईमान नुविकमगा विस बल्लवा जिन्निंगे जमात एमीहुं वडागें वादी मुहस्सर कियानो त वादी नखल मिसरादुं कीतमा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहिम कुरआन नडवा एमुं इस्लाम वी एहवी मावण में न बेंगे मियदो अवण में न दे दुनियेगे बाजर कमट्टका अवण में फर्द फस नमाज अवण में कुरुम अवण में लेती कीत रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज के मिसाल एखलेफा जसवाफानी सुवा कुरवी قال रस्माने की एकन में दन्नवी जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु सुवा कुरवी قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة خمس كمثل نحر غمر على باب أحدكم يغسل منه 5 مرات من يوم كل يوم 5 مرات माने कि एमीहे के गेगे दुरमती गोय फेंग आरकुम फसफहरु फेम वरा मीहे के गायगा कुनि मिलें हुन्ना तो एही दो की तरह सोला दन नबी
දෙන්නෙවි එමිහිගේ සහාබින් දෙන්නෙවි නුන්නානේ දෙන්නෙවි එయ్య නමාදුගේ මිසාලකි මානේකි අවුණ මෙන්ගේ nama awon men namadu kuram miskitan asa awon namadu kuri tanuga huregen awon men hunna hidako awon men nattaka allah ekalage maneki khal kurebe kalange kiyamantari kada kurebe malaika bekalun eba dua kurawwa e malaikatun dua kurawwani awon menge namadu ge haziri allah subhanahu wa taala ge hadrata husheduni ma allah subhanahu wa taala ge malaikatun danne emihun timon kibwegento ge terenge namadu ge jamaatan ase buriye එමිහුගේ ඉඛලාස් රිකම එකෝගා ඒ නමාදන් ආබෙ දෙන්නේ විදරිපොළ මිසාල බයිෆාර නමාදේව කුරේ නමාදුගේ පොරුවාමතරේ බයිෆාර නමාදේව කුරේ මම්මේ බප්පා කාන්නු දෙනේ බුනීම නමාදේ කුදින් බේනුම් වා කමෙ තිකුදින් බේනුම් වා කමෙ කොද්නු දෙනේ බුනීම තිකුදින් ඒ ඩිමාන්ඩ් කුරා කන්තත් තිකුදින්ගේ ඒ උෆා වාකේ හොදු මට්ටකසේ නමාදු කොෆාන් ඉනාම හොදු මට්ටක එහෙම දෙන්නේවි එමිහුන් අල්ලාහටක එව්වි කමට්ටක එමිහුන්ගේ හොරිහා එම්මගේ කුෆාවත ඒ නමාදහම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අදි මලායිකතුන් එතනුගේ නමාදු කුර තනුගේ එමිහා zikru කුර මට්ටක හොරිහා එදකු මලායික බේකලුගේ දුආ ලිබිගේ බදේ අවුන මෙගේනේ බල්ලවා නමාදු නුකුරුම් දිමාවි කන්තත්ත මියති ඛියාමත් දුහුන් එකමට්ටක හිතාම බකුරේ Allah subhanahu qiyamah dua ki awgon men mi dunya matiga kula amalakum menuwi awgon men nakan Allah subhanahu wa taala hadratu ge evska excuse wa ke evska had dekkene bahana naraken salaman evs magenne ewagutu ehwegen kafir we mistakun ima vi mihun emihun suwaru ge tibefa emihun kafir mistakunna miswa kun ehwegen Allah wa kurabane kullu nafsin bima kasabat rahina kom nafs vesmane ki insana ge nafsa furana dette पुराने के हकीकत वाचन्नो नेगे आवण में के हकीकत अल्लाह सुब्हान व तआला मियति खलीफान कितमा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरमुनो 13 सवाल खलीफा 23 साल के तरह एक पुराना भी सुआ करब एहदु अल्लाह है कुरबन यसलून कनि रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी माने की खलेगे फानुगे विदालु वाशे मुंकारिगे अल्लाह सुब्हान व तआला पुराना के हकीकत देने वडिगम माने नवस नफ्स की तफात इंसान आगे ए हेवकंततक नुबाकंततक एमीहागे नफ्स हुशेड़े अवन में कोम्मे मीहकुस एम वेगें मियतिन नुबाकंततक अमरुकुरा नफ्सक हेवकंततक को नुबाकंतत कुरे नफ्सक अदि नफ्सु मुतमइन्ना एम वेगें यूसुफ अलैहि सलाम को दूफोल अल्लाह है कुरबाने इन नफ्स ला अम्मारतुम बिस्सु हम कहो नफ्स अबदु से लिगवानी नुबाकंततक कुलाव मशे एकमको अल्लाह सुब्हानहु व तआला मियति ला उक़सिम बिन नफ्सि अल्लव्वामा हम तिमन इलाहु हुआ वही नुकुरव में मलामल बिगमवा नफ्स माने कि हेव खंत कुरे नुबा खंत एकम मीगे तेरेन सलाम बिगमवा नफ्स की नफ्सुल मुतमइन्ना या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इला रब्बिका रादियतम मर्दिया माने अल्लाह हजरत एकला रुसवा वडिगमवा अदे एन रुहि वडिगमवा हालुगा अल्लाह तरजु कुरवा ने वी मम्मी नफ्स कुल नफ्सिन बिमा कसबत रहीना मिया कुगा वानी खव्वल गोन्ने रोस अदे सोरुगे आवण में दुवानी एन कुल अमल एना बदवेके मनि कोच्चे इल्ला अस्हाबल यमीन नरक खनातु फुफिया के माने सुवर्गंते वेरि मेनुविये हम फी जन्नातिन यतसाअलून एमीहुन सुवर्गते एब्बै कोने सुवा कुरानी कोम्बे का बेगतुंतो अनिल मुजरिमीन एमीहुन नफ्स अनिया अमिल नफ्स अनिया वेरि मिहुन बेगतु एहिंदु कोंखमकन सुवा मा सलककुम फी सकर अंदा अंदा हुन नरक एमीहुन वन्ना जेहुन सौबकी को बातो ehdu amille du ko nonna dogen deka miedu awon men baharak gati kudin namada ngasa fonu ima kommes kahala kujja bay kudin fihara hinga dan bay kudin kulenga dan namwes edu ha ko nonna e kuri komme kamevves emi hegge wanghana wegen nuwan emun amille itara fani mujrimin qalu ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin timam men nuwame namadu ko mi hunge terega walam naku nut'imul miskin timanna miskinna khandi mi hunge terega එහෙම සූරතුල් මාඋන් ගමියති කොබ ෆවයිලුල් මුසල්ලි අල්ලදීන මින් සලාතිහිම් සා අල්ලදීන යුරා ව යම්නූන මා වදියක්දි වලා යහුදු අලා තාමිල් මිස්කින් මිහුන්නකි මිස්කිනුන කාන්දිනු මවස් හිව්වනේ කි බාරු නාලා එ මිස්කිනුන් එහියෙන් එදිකන් ආ මෙමිහුන් දෙර නිකමෙති කොප්පාලා පොණවා මෙහුන් එම අවුන් මෙන්න නජාවාන් වති අවුන් මෙන් නමාද රක්කාතරි වගෙන් අම කෂවරුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා මි නමාදුග මච්ච රක්කාතරි වෙජ්ජ කමුගා වනි නම එදුහා කි අවුන් මෙන්නක එවස් මීහෙග්ගේ ආලෙ වාලෙ යාර නැති එවස් මයක බෆයක එහිතරේ කො රහමත්තරිය කො එහිතරේ කම් ෆෝර කොරා මීහෙක කොම් මෙමෙ කො නෆ්සි නෆ්සි කව්වලුගා ඔන්නේරෝ එනගෙන අලිකොද්ද එච්චකි අවුන් මෙන් කොම් මීහක් වස්
mi kawwala lewum maffahu awgon men emiha wallu maffahu ga komme mi hingam fashairo emiha ya kawwaluge suwalu kawwaluge azabu libigen dane ehindu enage namadu kurmiya fiyafa namadu enage bola koluga hutti hunnane enage zakmane ki mi enage min zakan enage wafaratu go hunnane enage maneki kura hedata Allah subhanahu wa ta'ala kologo hunnane ehindu ekkala ena azab limen fashima ekkala namada zakata rodaya enage mi kura hew amaluta sadaqata ene hurasalan ehmege kit rasula sallallahu alaihi wasallam ge mi imam az-zahabi al-kabair the agency in islam mane ki kiyan bodi difafa behe fotuga ekale fan bayan korabwa fa hadisain e hadisai ki kobato miha ko duniyega eneke Allah subhanahu wa ta'ala tanawaskan devvi en mi kura kama ki etai egen ena namada farwa kuda kurani adi zakat vesnu dekki namse mimiha walulafa ne e mihun ebori dietana irukolakun even feshi e gaburun dungarata den irukolakun ekkale enege kokko mi musandi duniyege musandi ko enege tanawaskamuga duniyege ulunu kokko mi wari timanna adaniye timan adaniya timan salamak koddeshe den ekkala ogata rivegen gos mibuna tabat tabi bekale gos ekujje kokkoge nagam wegen ulani ko ingili andadiya kamavani maneki mi karamate gotuga duniya matin dekkevi emmi onna ema kawwal gazab libe em wegen iyati emihaku namada farwa kuda kurami haku ena furatamas kawwaluga amalaki kobato kawwal leve wato kawwal fitta leven e kawwalaki agunu megen emihakum memihaku maruma pone waluleve tan enage waake ki mikiyani ena walulan maneki walula tanuga e kawfuratam swiswala ki rasula sallallahu alaihi wasallam suwa dennewun kalege faanu kawwal fitta lewunu to dennevi aike ballava mi ummatugo nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam ki reyal kan kuravye khalifa faampu dulawegen le annawara e khalifa isse gossa faawata fussaba de virus e khalifa alukan kuravvi ehidu e khalifa noge amikambalun aisha radhiyallahu anha allah rasulullah khalifa tiwaran alukan kuravven nabi e aisha afala akunu abdan shakura timan khalifa shukru riwale gutun wan vito timan khalifa na qiyamad duwan Allahu ga hadratu ga timannen hurigo enge kamuga wani nama miyavur saw kamu hiwa godaga kit rasula sallallahu alaihi wasallam gaburu fittale munuma alwan men gaburu kiha waraka fittale wen efahu kawwaluga eba suwatin suwale ba kurebe ege nakiru munkar kiya wake ki ege sifa huturu emi hunga adu guguri faden hunnane lo amuru alifane hunnane ase malaikati ura suwalaki enage maneki heddevi farata enage dina enage rasulaki kobato ehma kawwal aman kurebani amadu ehma shujal aqra kiya naga harfe dragon kiya harfe ena kala onnane qiyamata dande ekam namadu kula mihunna namada rakkatarima namadu e shafaatare babe ehwegen kit rasulullah wonmene benge kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanne salatu nurun wa burhanun yawmal qiyaman mane qiyamat do namadaki ene alikoddene kamake adine hujjatake ene adi salamak kodde namadu nukura mihu mahshar kureveni kumbe kay koga firawna hamana umay ibn khalafa borti mujrimun nakuga emi hunna ko mahshar kureben em wegen kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam agun menna den nabi ham kasbarum man mi emi haku man maneki fatis namadu ge jamaata man maneki man salla subha fa huwa fi zimmatillah maneki namadu jamaata ko femiya allah emi rakkat rikam debba ema miyadu agun menna nge tikudin nge namadu kula agun menna sihhi gotum wara gina guna faada talib insana ke hashiganu ge mi active kodde hormone mi kiyani cortisol kiya hormone e emme ginen ufaddadni kombagu tegga namadu akin khasa ko fatis namadu waguto ekamako agun me emme naves emme bura namada kam miwani kon namade fatis namadu jamaatu kurum fatis namagon me isha namadu ege jamaatu koffa fatis namadu jama gore al kon kurum ge darum e belibe ehwegen ki awon me gen mi ummatuge emme furatam fahun neti dane alukama kis namadu kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam e khalifan emme fahum me bakure wasiyata ki kobato as-salatu wa ma malakat aymanukum namada rakkat riwashe adi enamadu awon mem belen iwerinna kurevi amroke kobato kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah nge wa umrahlaka bis salati wastabir alaiha mane khalifanu amidarin namada amru qurashe mane ke namadu qurwashe
adi ekan kurma amru kurmati demihun nash ehma agon men miyadu agon men eba agon men salamata rakkatari kam duniyamati gas akhiratu gas agon men naki fardu fas namaz rakkatari wegen ehem wegen kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam agon men negati zuwan umur gawakin khasa ko zuwan emiha namaz rakkatari wa miha koba suwaru qiyamad duh Allah subhanahu wa taala devwan em agbodu hadiya ki kobato ene arushige hiyawakan fiyawa hiyawakan nuwaduho kamboduwa wagutuga ene ettaka Allah subhanahu wa taala eba devwa arushige hiyawakan ehwegen kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihum hadhiya sahabin riwa kurabi hadise ei mane ki miyaki e hadisa ki sabatun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu imamun adilun وشاب نشا في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجال ذات امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ما تنفق شمال ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خالٍ ففاضت عيناه متفق عليه معنى كي قيامة دو الله سبحانه وتعالى رشيك هي ويكم هي ويكم نوادو هي ويكم دبانه حبّيك باغي ترم فرطم يتي قبا إمام عادل رميها دوانا كد ميك وشاب ونشا في عباد الله عز وجل معنى كي زوان عمرغا الله ألوك معنى كي ألوكي با aluweri zuwana mane fardu fasnamaduko en diinuge wajib kuravi kantuttako mame fange bassahagen adi ehme bodati mihunge bassahagen hew kon ulunu zuwana dem timwana mihaki warajulun qalbuhu muallaqun bil masajid mane ki ena komme kamegga mashhur ulunu kamga wazifa kamga ves kofi medu kamga ves enege dirulu mattaka kura masakkatuga ena unnairu ena abadus miskituge jamaatuga namadu kurma abadus miskitaanege higguli faawamiha timma hatarwana mihaki warujalan tahabba fillahi ij khanatun qurahidas waatan mane ki Allahu ge mawga dekkun tarikam nati heda quramiha havwana mihaki